Attention TV so na we mo akwa ba biem ba attention TV kwetwa na megyina me na so de nsem a ekoso ahofedua megyina me BBL nya de meye binde aye bi tra me wi a mema eye me producer Eddie camera ya tum so no metwa 3 sister kiro no hu ne egu metu edoso yi ankasa akono ahodin so egum awe nye peche ni we wonanti a na ekasa se zemzem ekwetwa sana sebe me de no etie kama pa anti ne woda ho boko ye nim say ye twen Jonas ene Abraham Vermoshe e wo beef kakra kapa antoko ye nim so wo mako atwam nanso ye hwa enyan twam ye Abraham Vermoshe ne be kasa eche anaso wo betse twen Jonas won ni say wonja sabi asantefo a wodi o ma ye twa pia akokwa utwa asante hina da pa da wabodam ana wani su briwa na nempo no eye kwambedi akoche da wo pese obe president no me eye Abraham Vermoshe mitana chi papa because oye young Richard wo pese obe di president enti midi na chi nti wonnim na wo wasem eba eye kwambedi akoso a me Abraham Vermoshe me no bedi no mebo tu akum they say wa America ye baby a wo pobi akuna wonya no fast and simple me Abraham metimi a yama na broso when Jonas etse some information we no see there e was so chere eye Abraham se wono so wo ye eyipa kapopa e wa America wo see Abraham wa wo bakko 9 enti sa Abraham abetwete ne se wo beku ne dia da bi Abraham vs Jonas ye behwe nia wo bewu first wo penkrofo ahwehwe ba bi o hye bia na yakunitu o se ono ye obegyina ma yakunitu ni se dendenden wani Filika Dochi me Jonas me na me soma san krofo ana se yen Jonas ne soma ye se ene Abraham ye mebo otuo ne yenkum na o promise se wo kun wi a o massa be sabi akwase ampafo na wawo mu no mo ye 9 bosumi bia bema obia eye 100 million na wo wie nso ode eye DNA test abesoso because enkwala na ebi o wasabi eye odihye ene ede abehyew ebi o so we kremu ni by force because who left and right because sabi nya sabi anything in fact Jonas ni sama anu ode mi entie Jonas emrasisia Abraham Vermoshe bibi yo ko fo ha me sa se enne omometita onwo sikanku ana nam se onto mo ase na memema wo ni se be ya me mago ahead so omunkoku a obia ntimi meblem obia enti boys no mada wo mo frɛ me sa se wasan betena ho jimi enti Ghana police ne akofo ado Abraham Vermoshe wu ami an mabopa mo makoku no because our boys ne se ote wo se obi beku mi wa America ti se de o makui nkomuku Trump no a wajimi na otiefu mu no chada na ye criminal opon ska odi ama oni nyina o criminal Ghana no me ye adwuma ma Ghana fo me nye wo na wa yesa oba ye trust we nye ye ha woni man na mtino a wo nkwasi ama twubu asa no udi Kofi Kuranti achi si enkoto abama no ana nisika sanwie chada ko scam ye obi onyanska ana wadi America kodi ono so achi minim se obi suja ko wieska no onyanska ba no ma obi obedu obekwa kodi na chi meme de mentesa o mini obi achi because of skill meme ye adwuma na magana fo cause me hia kapre fro obi a o meme musika mentimindi yenkoto aba macro criminal so ne hadia for real na scam nipa wosi criminal ma oskenti chinchinia sikana sisi waso nti wodi wajimi abra chada no omomde ni information ba nyina omose oye abruche connection no wi omusika scam ya wascam ya brofo nyina ntime ma America kache chada se omra America oba mema be endo so se ento abama no so time ba America ana wodi one plane ticket kura se menzo TikTok sika si kwasiawo kasa na yenya sikani a ya brante sikani a sika o TikTok wajimi on enti mebo pa mo maba beku enti yom beku a onkwasi ama no nkura 9 no meba be DNA mema o matwe mo jare se o mane o ma mesende o 100 million boso me bia mehwe o mane free ama enti boys ne si o da so jimi o Ghana me kura de me nyanko pe video ne hwe o mo se still chada na so ma o sa jimi nti mema o mo sika
se wo se obi comment yen hwe de obi di kan wu first ti Abraham Moshe verse twene Jonas yen hwe de obi betimi abɔ ne tu ana obi beku ne first so wo se America yeku ni pa easy nam si yo mate aboa abusu yampanyini kura ne America pa ayi visa da ho me America me wo mansions upon mansions egu ase what did the almighty be the agro chada no a criminal one hwe me was non stop income stream millionaires now who fin what the bibini to say ashawoni say wa me he e be compare broni o a virgin obedi 30 years kwa a virgin say wa me he ne twa na scammers be fa kodi ashawoni say wa me he what the compare broni a ono ye wona be ma me ware na obi ankodi wajimini nti ontina onkwasi amano me mo biku wi a ye be die ne ebikura ba ko pene ye oba na mana di ahyew wajimini nti utrase bibini a ono no wotwe ho obi kodi no aboa chada bae onko wi ankofu anko mo mfa ne evidence mreme onko wi a omo a omubu nkofu dan ngunye langara nko mmeka nkyere me wohu nipa ni criminal unim wo Abraham Moshe unim se woni ni nyina na sirisiska enti adenti na wo di jimi ametena se nipa no ye criminal enkoto abaman abra akofo ade mokro mu claim se omunye criminal akura no hwewi o ma be wiwi a esika abese ekuro no na obi a oye kronfo a FBI for penachi no wajimi ni ye de mampanyini koma na obeyeda ba United Nations meeting obeyeda ba aji se oba meeting wo US United Nations no country bi e baby enti nipa ne akronfo no hwan ne nkofa Ghana nhye ne se wajimi yon aden wajimi se asema waji sika kwase ya usika na waje se no de ma ya ne obisi so chada is wanted omo penachi no ti se haji afọ ya chini oye criminal omu ni nua na be ka kire me se omu wia stolen cars Emma boys no mu wia stolen cars no kra me ni ebi ka se o se chada entua omu ka o se wo na wo bo pa mi wia ka aba no na say twi omo mu wia ka ne di muna wo no wajimi na kom de na wo sirisiska free politician ho na NDC for frame na MPP for frame na CPP for frame me politician bi an frame da obi ko mu suro me o frame akari aso na kire me wajimi on se wa Abraham Moshe wo kwa jiska be attack no kure enye fine wo attack no kure enye yi ba omiana ma okika nkwasi asem boys e pa adwuma ye una aye mampanyini vice ni me nyina ya adekro wo si wajimi nti wa feli wadwuma ommi adwuma ma yufu no na anam okika nkwasi asem se wo ba beche mo ba phone ama boys no matuti abra ubi adwuma nipa ne betimi akoye adwuma na bosome so odi ne sika ne bi akoto mo ba phone wo si wajimi wo ye kraman me be bo pa ma obi akuku won so bo pa na obi mekup se wo se abruchire easy see be community aboa magana ni nada wo mo mti ayo wo mti abibifo mentamu abibifo ne emmoa nti wo mo de omuku omo anopato anwuma me ne broni na so me anopato anwuma abrofo na ehwa me wo mo na prapra me fie ma me anopa ikrom de aduane abra me ade obi ani wo ye criminal ma me ato aba ma no I say joke and now for alternative bra me the alternative baba nti Abraham Moshe be wu nansia mebo pa ma obi akoko no meditate ne meba se wati na atri Jonas kai wo ye sure se be possible for comment bra attention TV na be kan ma akon no na bi ntwa ana meso no background